Geli meyvanan hevalin heja خیراتنه و تماشا belge filma yeke nihat kültekin kir eva beşek jxabatin 15-20 sala ya kek nihat el ser geliye zilan konkuji şahadin konkuji u malbatê wan ku hêjî xebatayî berdewame zanin de hafızaya bira milli da bu yerin va distazin yanjî serkeftinin wî milletê cihekî gelek mühim digre babeta me bu yerekî gelek diltezîn ki parçayek jenosîda domdar ya 100 salaya devleta Türk ya gul geliye zilan pekatiye u berdewamiya wî da jî ji bo ku ev bûyer di hafızaya Kurda da bê ji bîrkirin gelek hewlên nedîtî dane û xelkê wî deverê heta sala 1905 ji deverê dûr kirine sürgün kirine, koçber kirine, tirsandine li gelî nehiştine ku xelk li ser erdê xwe cihê warê xwe de bijîn û ew dûr kirine û xelkê jî wisa tirsandine ku ev bûyer tenê çend rojnameyên Tirkan de ew jî ji bo tehdîtkirin û tirsandina Kurda anîne ziman wekî ku karekî serkeftî yan jî bi rûmet kiribin me geliyê zîlanê xilas kir, me vala kir, me nizanim hinde kuştin, hinde koçber kirin. Tiştên wiha bûye wek nûçe yan jî ew hatine kirin. Dervê wî ji bo bûyer bê bîrkirin çi ji destê wan hatiye kirine. Hatta sala 1905 başî destûr dane ku gundî vegerin ser mal û milkê xwe. Ev babeta vî belge filmê Muhyiddin Akmaz kurê şehadekê ku ji qetlîamê xilas bûye. Ew û bavê xwe diçin ev devera bûjêra dibêjin adaxeybê li wê hestiyên kuştiya dibînin. Bavê Muhyiddin bi ewka xwe, bi gêreta xwe û wijdana xwe dixwaze hestiyên şehîdan komî serhev bike ku bê parastin di binê bê heywanan da ney qirêj kirin. Eva karekî ew wijdanî dike. Muhyiddin di wî 10-15 saliyê wî gavê sozek dide xwe. Dibe ez mezin bim, piçek perêm jî hebe ez ê dorê vî cihê qetlîamê biparêzim. Bi imkanê xwe. Muhyiddin kesekî polîtîk, siyasî, têkilî bi rêxistinekê yan grûpekê re ya nîne. Yani kesekî Kurdekî sadê, dilsozê wekî Kurdekî bîr dike. û piştê demê ticaretê dike, biçeke rewşa baş dike, pere peyda dike. Diçe bi çend zehmetiyan, belkî di belge filmê de baş naxwî, dê kitêbê de hene hûrgiliyê vî meselê. Çend zehmetiya bi dorê cihê qetlîamê, şûna qetlîamê dîwarekî kêşe û bi dilekî rehet vergere mala xwe piştê salonî 2 sala we bizanim dewlet tehemmûla wî dîwarê nake. Yani ji bo ku wek hafıze zindî bimîne di zihna bîra Kurda da tehemmûla xwe nake, bêtehemmûlî nîşan dide û ji wanê esker û kepçe û dozer çi dibêjin wan aparatên xirakirinê buxara diben û şevekê de vî dîwarên sûra û dûrê
جیه قتلیام هاتیه درست کردن وکی گو چاوا گو 8 سال بریا وی 90 سال بریا وی او که قتلیام کرنه خلکی کشتنه بوی تیگی هشتنه وان دیوار اخرا کرنه جبو کو اف بویر ده بیرا کرده دا ده حافظه کرده دا به اوندا کرن مخابن دناب ما کرده دا لسر بویرین وها کار و خباتین بهیز کرن زنده هشتنا حافظه کمن جبروی از قیمت دادم خبات نهاد گلتکین حوالی که مجبازه ده نزدیکی 15 سالی بوری بود که نهاد سر وان کار دکه یعنی شونه بویران کسی قتل کری گندن برکتی بلگین در دور اوش درنگی مابل نهاد گوریمه چک گنجه درنگی مابل دست پیدا که به شاهد این کمکوژی را یا او این گوش بن جنازه دا جسد دا خلاص بونه یا تصادفاً شبان بویه چیه بیه درکی بیه خلاص بونه رزگار بونه بونه را چندین هف پیوی و کم کرنا بلگه کریه دست خوشی لید کم و بردوامی وی کاری داشتی ینگو هم پشت شاهد این کمکوژی کم بینه به مالبات وان زاری وان نوی وان را دوام کریه هف پیوین و کم کرنا زانیاریان یا مهم اوه محیطین اپمازی یک جوانای گره شاهده که یه گوش بابی خواه دیا خواه ورگرتیه دبیراوی دامایه اوانا جمرا بد بجه افجی که ماسیه که بلگه کرنا وی قتلیامه که امجی بد تجیدی که جبروی دست خوشی که کنیهات دیکم خود خواهده بده به این کان خواه شخصی و فداکاری اوی کاری دمشینه بلکه چند گوتنی هبه و اگر پرسی واجی هبن که کنیهات برسی و ده گلک سپاس ساعت خوش گلی حوالی هجا بری هر تشته ون همو خیر هاتنه ایرو روژه که چتنایه جبر کشلی گلک دباری ون دیسته جهاتن از زوک نهاد گلتکین سپاسیا و حمیات دکن همان دمی داشته از وقف اسماعیل بشیک راجی سپاسیا خود بشه و در هنر کامرای محمد امین ترکیس دوان خوات من حمیادا رولا یا درجه هری بلند بو استا بلند بو جبر کو یارجی پیشکشی کردم همان دمیجی شهریبان خانم ایرو مرا گلک خانیه از گلک سپاسیا دل شهریبان راجی دکم از بخو گلک شاد و بختواره ام پایتخت ما کرده باجار دل ما آمده امیرو بحثا سالیا سالوگر جای آگری دکن و نوت ششمین سالوگر گلیه زیلان دکن وقتی زانین 3 سال بری شهر گلی داخل چه بو دست بی بو و نوت سال 1930 داشته اف کمپوژیا گلیه زیلا چه بو از بری هر تشته دخوزم شخص برو حسکی تهلی دا وان کسی انجی گرتنه شهید کتنه و مالباتانا بلبلاک بونه و همان دمی داشتی گلک زحمتی کشاندنه از وانا گشتی بیر دینه نه بری هر تشته از دخوزم اوی تشته بیشن یعنی دم شرک چه دبه دناوی شهره دا گلک مشکلات چه دبن اون بخوزن یکی عفو بکن آن عفو نکن اوی اون زانن لدما جیه که دست کنکوزی چه بو وک جنوسید دوی تجاره مرا اوی تشته عفو نکن و تجاره جه مرا وی تشته بیر نکن جبر کو ایره که دخوزه وک ملت تتنه بکه و تجی لازم تجارت اوی بیر نکن
dema ev jenosi çe dibin, ev kompoji çe dibin, birasti miroven birindar dihedin. Zaten em bijin ev hevale bere ki hemû van meselana baş dizanin tramva vakti mana birine. Dema birine kata çe bu ev tramva tera dizi tiştî ez dikim bi kitaba, bi belgesela û pê pêşengeha ez çê dikim, ez dixwazim em wek millet em van birîne xwe tevayê bipêçin. Yani dema em hatine cem hevde, em van tiştana bir dînin û ez dixwazim van xewtana çê bikim. Dema konkuziyek çê bû, şerek çê bû, tabi eva pişxwe de gelek tişta dihêle. Gelek em bijin drama dihêle, em bijin gelek eş dihêle, gelek birîna dihêle. Ji bona ya yani ev kesê nava jenosîdê de cî girtiye, komkuşî de cî girtiye, an jî malbatayê cî girtiye. Dema mirov vana hildide dest xwe û vana dinêre. Em ne hemî mijara romanekî ne, mijara em bijin helbestê ne, mijara müzikayê ne, mijara lêkolînê ne û mijara belgesela ne. Ev tiştê ez dikim, yani piştî vê konkujiyê bira hin tiştên bîrkirinê dixwazim van tiştana gore qeweta xwe çê bikim. Ji ber ku tê zanînê ev 3 sal e alîkî de devlet dixwaze Kurd bira hemû tişta xwe bîr bikin. û em jî dixwazin em hin tişta bîr bînin û bira bîra me neçe. Ji ber vîya şerekê bîrkirinê û bîranînê heye. Ez jî dixwazim dema me ev tiştana çê kir, bira ev tiştana em bijin zindî bimîne. Dema ez şexsekî, yani şexsekî hildidime dest çîrokayî dinîsim an jî belgeselayê çê dikin, tenê ez behsa şexsekî nakim. Heman demê de ez behsa malbatekê dikim, êşa malbatekê, bîranîna malbatekê û heman demê jî ez behsa êşa milletekê dikim. Yani kara xwe dema ez dimeşînim ez vî çavê lê dinêrim. Ji ber ku yani heremê de ez gelek geriyam, gelek kesan re me hevpeyvîn çêkir di nava van salên dûr dirêj de. Tiştê me dîtiye yani ev çîrokana, ev bîranîna hema mere dikare bibêje hemû dera aynı encamê derdxe holê. Ji bona ya yani ez dixwazim bira her tim ev tiştana zindî bibîne qasî qeweta me. Ji ber ku dema me ev kesana gudarî dikirin, bi rastî peyve gelek em bijin ser me tesîr dikir çê dibûn. Mesela cara digotin işte em hemberî sûcekî bênavin. An jî digot ev tişta hatiye ser me, bira Xwedê tu cara neyne ser neyara me. Yani em giştî dizanin tu kesek ji bona neyara xwe tiştekî baş nabêje. Piranê tiştên nebaş dibêjin. Lê kesên geliye Zîlanda ev komkujî wek malbatî jiya bûn, bi rastî me çend cara, çend malbata, çend gunda me ev tişta bihîst yani. Xwedê ev roja me dît bira neyara me bile nekşîne ev tiştana dihatin gotinê. Yani vê hilê de zêde xewatin henin, ez xwe vê qenatê de me yani dîrok bi xwe belge ne. Dema belge dokümana te çê bûye, te dikarî behsa dîrokekî bikî. İro her çiqas em bijin imkanê devletê gelekin, devlet mesela em bijin kitapxaneya heye, derfet ewana henin, hemû tişt ewan henin. Evne dixwazin yani xwe re em bijin ekek jî dîrokekî fermî jî ava kirine. Ya me tiştê me êsa tune ne. Lê ev şahide me yani çi em bijin evna bi imkana xwe wan tiştana çê dikin û dixwazin bira hemî tişt werî bîrkirinê, em jî bi şahada xwe yan ji şahadiya şahada ev jî peyvekî mühim e. Te dikarî mesela em bijin tiştekî ava bikî. Yani bi belga, bi dokûmana te dikarî tiştekî ava bikî. Ev jî ji bo milletê me bi rastî tiştekî gelek giring e.
Dema ez xebat axı çetkim ez perani Kurdi dağfın, Kurdi çetkim, Kurdi dinlisinin. Jiber ko kesin eçime cemana hemi Kurdi dağfın, yani perani ana zede. Yani tukarım bizim emri ona hafte zortur, ona perani giştim bera Kurdi xeberde, car cara peyve Türkiye derbaz bu. Yani ez disa bir kanaatim diroka milleteki eğer ki biyani binilsin, o zaman ki dini binilsin, ev rastici felaketeki mezene. Jiber ko gori xid hintişta çeydikin. Jibona viyaji em bijin me prani karaxı Kurdi çekir. Bu belge filmekı me Kurdi çekir. Jibo me ev tişta gelip girin bu. Mamusta İsmail Beşikçi bixoş diyeceğin. Dizin Kurd eğer bixozun xora dirokeki ava bikin. Lazım pişki Kurd bixo benivsinin. O dema Kurdaca nivisi gereki zamanı serdaştan ne nivsinin. Zamanı Kurdi benivsinin. Yani ev tiştacı yani xavata meda dertkete peş ya diyemeyci az xo vak endame ki vakfa İsmail Beşikçi me İsmail Beşikçi baxo süsü 5 saat beri got xorta Kurda kaça Kurda bera teybe ki ne dest herin bajara herin günde Kurda u nafça Kurda bigarin o erke çiroka berhevkin, destana berhevkin, o Dersim, Zilan, Agri, Sasone, Koşkuri da gelek mesela konkuji çe buna o kesin dizin hene, bırak bekj nevana. Erke da ji gelek tışta berhev bikin. Yani aziro xane ki şadu baxtavar donun, med aliye ki bersif da mamusta İsmail Beşikçi. Yani ev jibona me dema xavat akçet ki mak motivasyonu ki grane. Ez doxuzun tişteki diniz bezim. Yani evet em dünya ki de dizin, evet dünya mesela hem ber gelek tişta daxiyane dedin, hem ber gelek tişta kabul nakin, hem ber gelek tişta em bezin ra geçti ra em bezin daxiyane dedin. Le tişteki acibe در هتا کنکوژیا گلیه زیلان ام بیشن روزنامه دولت بخون نفسیه روزه که 5000 10,000 انسان هاتیه کشتنه یعنی وقت پسندانه حتی روز ایرونیشی ام مسئله گلیه زیلا زیده نه تشتک هاتیه گوتنه نه جی در حق وی تشتی دا ام بیشن آن دولت آن جی تشتکی دن رزی رخنک هاتیه کرنه مخابن ev tişteci ise yani burada tişte mühim jibo me ev tişte dema ta tiştek nedit ta tiştek inkar kır ev te mani ki söydese ev tişte berdevam bebe yani jiber kurtte gerek tişte begotan axı pişya tişte ki begri yani ev derfeti nedi ev kesin ev tişte kiriye hatta roja İran vak megote yani ev tiştan nebiye loma embezin roboski ev tiştana çeyde ben yani eğer ki ev tiştan ne hata inkar kırını der hak evi tişte hin tişt bahtana gotene iro ev tiştana zuzu ne da hata gotene yani ez de xozum evi tişte bejim inkar kırın te mana berdevam kırına ve suje akidinici ez de xozum evi tişteci bejim yani devlet baxo yani politikayı der hak kurda ya asas eve yani de xoze asimile bike yani sürgünci navavi şxale da cidigre peşti konkujiya geliye zilan o şara geli dahi gelek malbatan kurdan hamig sürgün bine yani yali ki da dokuze yali ki nahile 20 sala yereke qadaxa dike yali ki da civan insanana ye embejin ber kuştene mane wana jgişti sürgün dike yani devlet evi tişte de fikre dema van tiştana van politikana cidine de beje yani nefsek şinda din nefsinde se nefsinde idi cembana der hak kurdavari tiştek namine yani dema en van karana çeydekin
yani براستی اف تشتانا سر ما گلک تاثیر کرنه و ام جی دخوزن برا هم جماعت ما بزن به هم ام بزن به و هم جی در حق وانا دا هند تشت وری چه کرنه جبر کو دما سه نفس شنداتر کردبون تشتک نامینه دبیجه براستی از بخوزی چومه بردور بوجاقه چاناقل ازینه تراقیه آنتالیه اب کسین ویره که گلیه زیلا چونه وان درانه تنه اف تشتی دبیجن yani براستی دیجن بافقاله ما ترکی دبیجن گلیه زیلا هاتنه کردن اف قاس و جا جارش خورد دیجن ام کرد محمد نظام کرد چکن آکی دنی تشتک تنه در حق کرده تشتک نامینه جبر کو دخوزم اوی تشتی جبیجن yani ev raporu Mustafa Abdülhalik Randa geri ki em gelek seriyiz kodu bisene. Jiber ko ev salin he em bişin ev demo plana şartı sılatı takrırı şukun dernak ve evi teşte dibece. Dibece ki ve ardnigariye da düm millet yek zede. Yani Kürt yani lazıme şekleki vereki veri tünekirini براستی از صد فکرم که یعنی همو کمکجیان کرده به وی راپوری دست بکریه یعنی باشی گلک مبحث پلانا استاد روزالات کرد پلانا استاد یا روزالات اوراجی تشتک عجیب ده بجن یعنی هوا کانه اوه ده بجن کرد نابه جباکه کی نابه نتف yani te vak netev nabine vak mesela bizim civataki peçük duyne o jibana yaj dejin merov çebeke eve nava demek için datır ve halandını az biraz dixozim gotana bebirem az tişteki davi beje باشه belki peste heval hebben anca heval bixozin şir vaxı bikin dema sürgün çeydi ben günde xarsusu ya herema geliye zilan malbatek diçe Çanakkale ezine dema diçe neyre ki zarukek malbate ra çeydi be nave yaji daydınene Mehmet Pamak zaruk sal 1905 dünya da te dene u vak malbataki zilanya dukhune u demek için datır dema darbe sal 1908 çeydi be ebu Kenan Evren parlamentoyu avadike yekşe ey gazi dikir u hayata Mehmet Pamak prani ser Türkçetiye o İslam'ı derbastı be. Disa gelek ciha mesela seminara dede rojaki seminara ki da Kürde graduajara da bize ku te halka geliye zilayı. Tıkabahşa bir mesele naki orada ji gelek konkuji hatiye çekin insan hatına koştene o gelek ji sürgün çebiye. Malbatata ji ban sürgününe yekete. Çima kabahşa bir mesele naki. Aynı evi tişte de bece. Deja rastır tişte kesa çebiye ama az hurgiliyeyi nizanım. Uğurşun datır Türkçeti dehele prani karahe ser İslam'ı çedike. Yani biradacı dıxozum evi tişte bebecim. Yani em vak Kürt erkiban tiştana baş yani nizam ben yani mirofte bir hali. Yani te ciye ki da te dokuze و تشرگون دکه مالباتا تا دا کسک نامینه و داویا داوی دا تجی رادبی او کسین تا کشتیه تجی یار خدمت دکی یعنی کن کجی داویا داوی دا مرو دخه به حالی yani براستی از دما چوم گلیه زیلا yani از مراقا نویسکی چوم yani em bejin kadara 14-15 sal beri az bazı der reketim çum mala xuşkanma yereki mamusta bu azdan ma çum yereki merakam tani niviseki binisim yani em bejin rozname yara mednivisan ma got az beraji niviseki binisim dema wan insanana haber da yani براستی şaş mahtalmam yani heremek gişt bala kirine Kırgız bile hanine
وان گندانا دا جی کرنه و گلک اک دانه گلک مثل آلیکاری دانه مال چه کرنه آجال دانه وانا نظام درفت دولت همه وانا روا کرنه و باشه جه از هایدار بوم که او کسین سرگون کرنه همه جمع آنا چه هبه چه تنه به دولت گشت وانا ستاندیه zaten şahit bakhoş deyişi dema meheldane birine ciye konkojiye gotin işte bir herkes xamlaq geride kinci xane bada mesela hoş xokan bir ben u vereki mesela helbizatın jibona sayme jibona nüfusu sayme ki be çekirini bu her başlıca herkese rekave her malakı. Ama ev insanına gahatına koştene, ev zırzi ve ona giş hatına herdane. Daviya davi, davi em nehidin ticara ev tışta bir kirine, u lazım hafıza ki em çe bekin, ev jipe biranini de çekirine. Dema em van tıştana ji ne khunun, ne nefsinin çe nekin, براستی نوا دمی داته بیر کرنه از سپاسیابت کم و ام گذاری کر مال همیا آباده. دست خوش که نهات چیروکه کی بیرام دا مایه از وی بوارا پارو بکن پاشی اگر پرس و شیروه حواله هدن بدومینن. خورتکی بازی دی ناوی محمد گلتکینه جبو خواندنی دیچه انقره دخوینه بيروقراسي دا بلند به کارین تکنوکراتک پیلان درکی کچکه دناسه و به هر راد زوجه پشتی گو مالبات ناس دکه دبینه گو اوا کوچبرین گلیه زیلانن لی جی گو چونه دیو باب آخابتنا کردی ناو خدا او کرن قدقه کرنه جبر سدمین پاراستنا خواه و زارو که خواه کچک کردی نزانه yani keşke oxanda ya uşlara bejim okey dikkat nakin yani xortaki bazdi u keşke ka kedi zilan dzawjin li zamanı xone karın hep du ser vaqtken zamanı malbat edibe Türkiye zaro ki var be Türkiye mazında ben evaji yani muzanın asimilasyonji جوره کی جنوسیده جنوسیدا bu fiilen geli zilan bu kuştuni dest bekiriye be pişaftın asimilasyonu ji devam kiriye hatta irute spas ma mustakerim ki no sen bu sen bu yana ki balkeş fazla nedeni kardeş dama dalgıya leşkeri dikkate dalgıya meclis dest etken abi çalaki dalgıya bu dever minaki balkeş ya geliyor zilan ya gelsin cana David her bir cana konkuji çekiyor işte konkujiya geliyor zilan dalgıya meclise dest etken jenerasyona ki Türkperest hatta Salih Haçlı erkeş merkez ama MHP'yi. Az dağıtım düşük onlara. Havalimanı dostum Mehmet Pamak beni hüpürtük avukat. Kürt soluşturması. Kürt soluşturması. Dibecek bu min bistedan MHP'li perverdekirim. Biz adımı askertim partiye MHP'yi. Çanakkale. من دگو تازه سابقم کو بلا کس بکردیا من نحس تادایا دوره نکرم دبی از اقواس پیش کتم بوم سرو که پارتیا MHP دوزه ایلونا da parti hatın kadar hakire gene yani seruki geçti MHP parti ki menave MHP avakı Mehmet Pamak bu seruki yekemi dibejna men şirketteki ticari avakı Rebelliya Parti medakabet kir azmum sero ve endameki kavala kimin got kumduzanı Mehmet
Kürde. Azar nasıl Yusuf Sıçada Sidgun Atya. Çanakkale. Demek ki aha Rabun azdıbe lüve reşanı. Yani cahiliye devriydi be. Lüve dile dibe az mukava attım. Münasama kal Kürdi münasama. Öpürtü kadar direştir birisine. Bunu ödemezler sen avcını bilsin. Ya diyemin dersin ben. Böyle de geldi. Dever Sünniye mecib gol Sünnitiye Necaperesti İslamist kolteki. Dersim ki Aleviye Kemalist'tir. Cibok İslam'a siyasi bir dersi ve tabi gidiyor. Öyle derler. Doğruda Kemalizm kurtar. Geldi zila da mehter kurtar. Lüve jenerasyona Kamer Genç Fatih Kadikir'in Kılıçdaroğlu geldi zila Mehmet Pamak. Abi adı ben evvelki barkeş hemen. Mesela Ravas. Spas. Spas. Namuslar Recep Kerim. جوا خبرتين ياد قالك سباس كان حافظة ملات زندي ديلي ديرو كده تقيد كرن أزل كمرة كم روشا جالية زلا نحات شوية يا تباسكر تقول قرقزاني نبجي كرن قاسم بيس دويدور جيانينه ودولة وان بسلاح كريه ويعني مادي دستك دوان وان گنده که قطعاً به چه کرنه پرانی گنده تسلیم وان کرنه و کس نکار نیزی وان گنده بود بینیانه آنها روشن چی hayat eceği Yani denava van salana da demayım da çün daha da vakt mekbute yani bir sala suyu hatta ni pince yere ki kadaha biye paşa devlet mesela demayım bizim ev demokrat partiya demokrat te sertaxt vedikin le gelek gündiyan nadın Anca hene pere dedin, hen tişmiş dedini, em bijin listika, gelek hes vena gare gündexe. Başı devlet de çe hene günde, seçar günde, vak em bijin sala haşte de karara gidigirin, Uygur, anca em bijin Kırgız, vana haldidin ereki ciddike, devlet de xoza ereki bede birkirne keki. Nega mesela... Çiftlik. Çiftlik. Hem de bundan dikin çiftlik. Dema devlet. Devlet yani em bijin haraç edike, yereki çend gunda gişte ek dike, vaka yereki dine devrake hatiye em bijin onar dijete vereki tkari hamid iştab biki nizam çend sal biratar bimine, tişteki acil be mamusta hene gunda me ye konkujiye da derbaz bu ne mesela koriceti diken. Mesela az dema da çime yereki mümkün mertebe ez gerek ki nas xora behar. Jiber ko em dema da çine ki em biyanine. Ahta da çi gündeki şey mesela ten de percent jibona çahati. Jiber ya se çıka geliye zila me bedelaha her dare meni kor bu em bakhattan yani. Jibona ya yani devlet valla nasakne و ارمانجا یا اوه کو دخوزه مثلا اوی مسئله نو دمی دا بده بیرکرنی مثلا حساس چید کن ام بجایره که هنه جین هنن جیه کنکجیه مثلا آدا خیبی پر تاخه ام بجایره اوه توپه میرا نوالا فده نوالا بوبو اوه یعنی گشت اکن یعنی جیه اشکرنن تنی مچکر مچوان درونه باش کشاد hani doğa ki emsöydü sanı karbente kendileri ki ve kayıt kırına ki mahallda le hencinci em rahat dıçın yani. Jiber ko insan ayıra ki je em bejin damatı dıçı dıxavte birastıj kadra ki zede dıdneme. Yani hem mala ona da maneme hem ona van khuriye em noj dıxozu mesela em hen tışta beke yekşi ev kareme mesela istikrara ki ona dit yani. Jiber ko ez hasal dıçın. Damat dıçım ki kitaba ki khola dıçın mesela her mali de ev kesin mera haber de kitabım hene. Her mal. Jiberkum mesaj da wana ma gotu ki ev tişte ve mera gotiye tamam em bijin ve kitap ve şant az sadisat bigijin meve. Bu mevajı çeker. Dama ez ne çimceyre ki hene heval meval dostaniye me baş henen az ona radişin me ona beladıkın o em ona ra telefon ezi hevdir dağfır. Yani mesari da jgote yani şerki bir anin o bir kırın yani devlet doxuzda tabbede bir kırını ama 3 sal berdavamı iroji berdavamı ama gore şart merce beri iro daha baştırı
جبر کو ملتنا که daha زیاده حشیار بیه ایلی daha ام بشن ev milis قدر شوش حتی سالی zaten کردان نور هر نه باجر yani. Ama ev tiştana kaçtı ne? Letani problem hekaye. Envan karana yani şahsi dikin. Yani mırıv dukara nekhoş bikeve, mırıv dukara tişte gidini meravori. Le ev karana kara üniversiteyine kara embijin bakfana kara eştiyane. Yani Kurd lazım aha jeyhoyi da keve. Yoksa şahıs yani az belki derfetem tane nukar muame virajı yani. Spas. Kek Mahmut Kerenki. O benim atmışım. Kak yeni atar pırsipazdıkım, malavi yapar, tişek parayla amadekriye. Tane merak ettim, ev jiboy ki, ev İstanbul'daki hatta şehit bunu, şehit ketene, umum bir parayla, ev divar kiga çekir bu, o kiga akrakır. ev divar Apı Mehudin 9 sal 2013-14 da o an çakana ek bike. Tabi eve kadar sal nivek 2 sala berdavam doğa yani çekirin abiye. Sal 2016 falan da şey bizim ektin duvar el duvarsinin. Verahan Keremki. Spazlıkın, sekreter bazında karşılıyorlar. Bes heye dengimde. Bel. Daha ev mesele konkurcuye iki dost hatı vekirin der hakivanda navnete. Uçuma mesela Kürt Divalida Ali doza bena bu alakin. Etfazla ve mesele perspektif. Tamam. Dezgah o siyaset o ekonomi gere hemu ev hafızayı kime ciddiye. Fakat avvaz mafin murabahatın ihlal girin. Ev konkurcuya ispatı veye. Mesela ki muhume. Fakat tüm dersimi çiğ ev mesele gele zilan ev konkurcu kudu gele zilan hatiye girin. Der hakivanda kurda Serdani mahkeme giriye ya doz bekliye. Cenab nete ya derbi nete da. Burada çift pırs gereken yani çift işte bu denga hani bu emnikarın doza bekliyor. Cibar bu emgelek carat çünkü falancıya da kimyasal da şoğlandı. Başı çıkarttı Serdani mahkeme dibe bu sonu cemne giriyor. Rahatsız. Fakat bu bayacı çi sebeple bu emnikarın doza bekliyor. Beşi beçi aslen ki naha defet hep bu der hakik zilanda çular rasti der kevin vole murup kare ne beki esu kazımda burada böyle kulikire ne ve spas Spas hoş hen gündiya embezin tabiye wana Osmanlı'ya hene ama devlete destav diyeser. Emna mahkeme vekirine le encam standı ne da problem heye. Disa hene gündiya be embezin şahsi در دوره هنه که ریخستن کرنه و ام بجن اکا نابنتوی دا جی خواستن مثلا محکمه بکن ترکیه دا جی بکرنه لبس از دیسا دا بجم یعنی امنا کارنا کار گلک مشکلات ای هیا لازمه وقت سازی اک جی خوی دا کبه بارو اری یعنی جبر کو ده ام بجن دما وی شغله چه دکی ده چه جم چند آبقاتا avukat perede bixoze zanetini kari pere bide. Eva perskerek dibe. Anje hin kes naxozun tekemne mahkeme aha. Jibona ya yani az nerinam eve yani. Az de bizim ev mesele ki milliye, mesele ki şahsan nine. Yani dubek mala mecire ki bu yani. Mesela şerre gili dahi hereki mesela malvata mecgelek ek ditine. Müşkulat ditine. Le ev mesela jibona em teni bebejin desme da tiştek heye eva mesela çebiye. Lebenere yani roznama salin suyu benere kijan dibe milliyet vakit henvani dini benere Cumhuriyet Rada dibeje roja ki da 15,000 insan hatiye kuştene 5 haşaki falan deri ve meevci kuştene ban tıştana gıştı dibeje. Le lazım ev tişteki yani em bejin hayatek hebe vak baro dibe vak tişteki dini dibe evna servan şkolana besenin zaten kesen uyderi evna gelek hatine günde ona hacistandine hevline günde ona hatiye fırtani yani yonca em bejin tar guti ya ta evi peri hildi yonca haski hilne de günde ta çu yani mesela ev ciye ulu pamir ciye Kırgızistan'da
gunda sarkoy falan heye mesela yeki ra haber da emçine gund bu dere ciye komi em biz mezar komi hani le deje tane kari her yere ki jiber ko ana gundana gidana ki dane em biz Kırgız'a Afgana jibona yaz da xoş bezen gele kese belyameci yani kesin gunda ona haldane mesela skarım nave yekiş beşi Mehmet Gürbüz gele xevtu desti de gelek mesela evrak şehebu le encam çena bu Doktor Kirek. Merhaba, işte gelek hürmet vekil ve spas. Ve gotunavada aslında ve pırsakasın da kasın nekşe vekil. Bazım yerleşim geliye silah geliyor buraya. Yani kompücüt veren da çekiyor. evder çakaki geliye ziloye. Geliye zilo se çıkır. Her şey çıkar da aşir henin. Mesela aşire İsküye heye hem de çıkar İsküye. Ama ya Hasan Abdali, ama ya Hamoye. Ya bu minaya kratiye çekildi. Çünkü yavet ben veci baskır, asker gazi dikin, kompücüt çar 10,000, 7,000, 5,000 insan dokucun daven ve nevale. Evet. Gelo ev neval Ne yeke? Ne yeke? Gelekci. Bak mesela Gelekci. filmde daha ya merik derkete ser tepeki. Hereke hacda ha kustana jana çöye hereke ama gıxstana ben ah. Em biz ay merik dugut ya bereki mesela asker derketen bira derketi awa nevala gışt nevala fadi emjara da bejen hami gmelat xstana hereke. Bira Ya ev duva ve evki nevale. Parça ekliyor. tabi. Duri hevdene. Ev teşte az da bejen duri hevdene. Yani vak em bejen haremeki be fikre her şey cuda yani. Emna tıştana cuda ama aynı deme da çebiye. Gene spas. Ben. Spas. Kirek. Dixwazim serê hep tiştê dixwazim spaziya tekniği hat bikin. Lê gavkariyên kuştane pirsî ewa bersiva tatmin nekir yani jariyê hukukê de jî û dixwazim evekî jî lê bikim. Niha du veçî evê heye. Çima dünya û çima em bêjin Kürt bixwe yani işte hukuk nasıl var, aji eyvallah. Jibê meselê yani mesele büro kamerati çekirin katliamana çima nekanı bir mahkeme dadgehê navnet çi astengli bervê evê heye. Vî havayê evet yani az vî hava. Bilmek du ve asteng. Yek carê Kürtlere her ve eva ve lanet, toka lanet dedin ya sistema devlet. Ya Kürdistan perçekirin ve sistema kur devlet bu yine ev perçekirin şu ev tünekirin yani nuriye ardiye evkin hukuken yani hani diben ya bu Mamoste İsmail diben hümmet sömür demiş. Yani çiğ ev statüke yani sömürge statüke. Mesela de hukukda kole bu, kole statüyü. Hakkı kole iyi, kole hatta bir saat sadakat hizmet ediyor, azatlıdır falan filan. Yani düve toka lanet da ambejin, düve eva devlet bu sınıra Kürdistan şu bir havayı evkire. Şariye hukuk eder. Tutmuş ki ifade nak. Avayek yani jariye astenge ambejin evet. Ya düdüji hukukna su ambejin evet mi? Yani bahsa baro yapıyor, bahsa kesal. Avaya bir seyrekun ne evet, ne aydi kurdanış. Tutmuş ki ifade nak. Ezimina kekebilir. Mesela ambejin bana geriye zila tabi ya dersin durun yani hiç hesabı olsa. Yani mühendis. Ya Karaban işte çağın serevi yani hukuk nasıl yani bejin karşı Kürdah buku ev doza çava yani tabir avan
ببورین پیچ کردن Puç kirin. tüne kirin evana yani hukuk bir havaya ya hin ev bejim mesela başur Halepçe yani hani ya bejim hem güncel hem ji dünya avkir te hesap u denek silah ve kada fakiri kırva kara u yekji ve diktatör ki Saddam yani ya konvejin karşı işte devlete Rojava edici ne var Türkiye çünkü perçeki NATO'yu kuan ve geridayı vırdaveda ev şu ev yani ev dve ayrıcalıklı ev ne savuci ev komkujiya ev jenosida به چوکا سردام حقوق mücadele hem bejit tekoşin yeniyle parlamento Irak'ı kabul kırınlar. Parlamento Irak'ın ev ve kareki jenoside kabul etti. Çıma car işte devlet evlanet sistemi devlet buyunu Hind doğmuş. Yani jberku sistema navnetevi hukukavi Luriye andi in zindî ji bo Kurda ewa derya hatî girtinê gerek me vêya baş bizanin kêmasiya me çi ye ew tiştî cuda ye yani ew heye lê gerek vêya bibînin vê astengel ku nav netewî Kur'an nav netewî ji bo me Kurda ew kirî hejran dî gerek vêya bibînin ez ê ew bidim bîranînê Kurd bikin ji bo Ama Saddam Hüseyin ez li baroyê pêve bir bûn vê demê. Ji bo jenosîda evê me xwast em hevekê bikin. Komek tûn em li başûr müdaxelê ya jî müdahilî dava Saddam Hüseyin bibin. Di pêşkeşiya bû çend evala de me va kara kir. Em çûn başûr û bi parlamento bi وزیر مافیا مرۆڤ و داویا داویژی به سەرۆک بەرهەمە ڕژمە ئەوە چێکرد لورا me tiştekî yani mesela ji bo teymegoya hukuknasê Kurd me komek ava kir û em gihan gelek baroyê em bêjin bi Kurdistanê de navê baroyê Kurdistanê wa tişkî nerast e ev Kurdistanê Jwana me dusudu hefte û şeş direk canca berev kir. û li Diyarbekirê ew awqatên ew mafê mirovan û şahên ew apojî protesto kirin. Kesî ew nedan. Yani awqatê apojî kesî ew nedan. İmza nedan. Evî dusudu hefte û şeş evî em çûn. Eluratan pır keşku yani karime pır baldari u beev hat nakandın evet. Hem çun basro barzani çugo tuzane bu medugo ku ya le dünya hoka diaspora u çarpıçıt dünya hoka avukat Kurdan. Çıma yani kesek jvi arida ev havlek na daimi. U yekî wek qatilekî wek Saddam vê devê de ji karekî wer jî çêbû di nav Ereba da yani hukuknasê Ereba ya jî awqatê Ereb li dünyayê gihan evdû gelek ya bi hezara însan xwastin Saddam biparêz ya wek tevgerek çêbû bu mitgo ya yekî wek qatilekî wek Saddam li dünyayê hukuka Ereb digên hevdû ku dixwazin wî biparêzin çima em mevdûrin em milleteke mevdûrin em ewin çima milletê Kurd di nav wan da jî ew ku sad nikarin vî karî bikin biparêz yani bi rastî ez bi dirêj kir hekî problem ev yani ew sistema dewletbûyînê înî rojî zindiyî dijî li ber bi awana jî astengê ya mezin ev yani Spas mamosta me besla mamosta sistema devletbûnê ji bîr nekin. Ew pergala gu Kurdistanê parçe kiriye teslîmê sê dewletên Sunnî kirine
او ستاتو بردوامه مبست او پرگولا دولت بونید و مهاشی رو بکن او سیستم هجی dünyayı da serbest de yani ya bu bejin sistema dij kurt, anti kurt hiç berdevamı yani birsin akademik nekincik ekniyat babet belgekirina bu yerane. Yani derdime em belge bikin sıbı diroknas, hukuknas şey istifade bikin evcbume serketine gelek spas اد بجم ام زیده جی وقتی حوالا نگرن دو او کی دکتر کرم که ما مصطفى ولا فاضل تشكر كرسم حكم ناسه مساعدة کرم که ما مصطفى صدق حقها حكم ناس يشتغل ولا نفسه شو tabii az hukuk nasılsınız ama mantık tişkiye etmeyin ki eğer ev belge ve sağlam bulunan hukuki, ayrı hukuki de gel o تصل حقها veya hazır pensel hak insan her tabi jübiye heye yani çıkar hecmar zedeler ya daha zedeler ne diyor o elden yani sağlam delil fazil da hukuk nasıl gidiyor gel o bir açma usallat yani değil derece ezbavar meslamik mel halde de netev yani yektiye netev adam ev komşucuya başvur Saddam not kabul edilmiyor. Sen olsa Afya kabul edilmiyor, not kabul edilmiyor. Parlamento Irak'ı Not kabul edilmiyor. Şu bir ara onun mesele gibi de gerek memnunum. Ana mesela bu düsturu hatta uşaş mesela şu mezali o köyün karı müdahil mi? Yaban şu Cübel kutu müdahil mi de evet darazanına tayyip zor müdahil mi de gerek de Cuma mağdurana vekalet ebistini u mabeyna du devletler mutakabiliyet hebe evtüne bu falan. Mesela ne olmuş bu? Mesela ben sembolik bu. Şu ya ku balgari hat evkiriji u hat takdir kiriji ev sembolik buji eva hukuk nasıl kurt henek bastım ve vahula evkir. Vahula da mesela bu. Mesela şu an ne kadar başlar بله سپاس اول میل پشتی یک دست کرد بود کلام خود کرد بگیرم ام حوالی دی او بون و وقت مجی تمام بود کرم کرد بس که دست خوشی جناب وقتی در خاطر که بسیاری بود وقتی زمینم کاری مسئله بله سپاس نها لبه داره یا گرین برای هر تشتی گلی کرد بنابا جواب و خود بنابا و خود ابی وقتی کنکوژیه که پیناسا دیگه بزن نها لبه داره نیار به کنکوژیه بسر تلا اینانه گرتنه به کنکوژیه وقتی کنکوژیه پیناسا دیگه نجبو من گیریم که یا جی نگیری که از بخو یعنی قدری بیتشتی نبود یادنجی جهان ابی وقتی کنکوژیه که پیناسا دیگه گرت به کنکوژیه به نحسه و نظام و نخونه اما جهان تفتشت چهار پارچه کردستان خاطر نکردن درسیم خوشگلی زیرانی ساسونی حلبچه و سینما آمود روژاوی کردستان هیچ تاجر کنکوژی هر بردوام میگه قاضی محمد بجیدن اگر ملت یعنی ملت کرد بجد شکیماتی قدینه جبلی خواندن نتویده یعنی خواندن آمد براستی هشمندی نتویده نبا جواب که گلک یا قیمه اگر هم بجن همین جهان گرد اب کنکوژی مسری کردار خاطر اول کی کنکوژیه که پیناسه کرد و دشمن جی قبول کرد بود اول کنکوژیه لیه کوکردار اول کی هم بجن دنیا با آمده دو میلیون زیاده تر هشمار آقای از خو خلقی رخای نه 2 میلیون زیاده تر جی هشمار رخای هیا هر از جوان خلقی به داری پرچیار بکه بلکی تنی وکی خلقی کوکویاری نوری داری قبول ناوی وان تنی دسری رنگم گره کس نظام کنکوژیه اف کنکوژیه نبان دواران قبول میشی هیچ تاوکی کنکوژیه که پیناسه نکنی یعنی نزداننجی مثلا کردای هری مزن به ناف خدا بر بیت تشتی دویتم همی هولدان خود ناو جواب دادم بیت تشتی وکی کنکوژیه که پیناسه کردم دیدم دام بدن پیشراندن از خود وی باوری نیدم پشت رام به نیار خود به جهان بدن پیناسه کردم سپاس که کمالیا با
Mamosta kîj we tu yan vera xwe. Em civîna li Diyarbekir civîna yekem ekûr ser zîlanê têkirin. Yani min nebîstiye. Heta na civînek ser zîlanê a têkirin. Yani Ama me ser şahsayê. Fransa Gusa çe İşte bizim avukat agahida kronolojik dokümantasyon. Yani bak sadece ki akademik mesela itiraf yapan kendine asker yani. Belli Zilanda dersine de çıkıyor. Bak insan savcı çağırıyor. Rojname ve deme yani. O akabili mağdura yani. Ama bak Nabendeki de Nabendeki akabiyetin beraber kirin demderbasi tenet işte yaptı. Yani zaman aşımı. Mesela ben geçen sene Almanya 4 milyar tazminat da Polonya'daki Afrika'yı. Hazar nasıl bir dünya da tele komşu çekiyor. Benim herif kara satsam şu vazgeçtim. Tamam. Yak şey mesela Halepçe yazıyorum. Yani dikkat edin devletler de kısmına ki bu Halepçe şey bu. Hukuk nasıl devleti. Sana kimi babanım Gabriel Mario. Gabriel Mario Kapolovi kardeşimin 6 şirketi Alman. Daha Hollanda, Seha Fransız, dedi İtalya. Ham madde dana sata. Karak İskender'in o Mersin'i hatırına bakar onu. Balaferi Rusya hatırına bakar onu. Az babanım şu bu evi dan tabi sandı. Bak kurtarlar tabii. Aleydin dadgah Ruzel hayır Ruzel. Hazar Nesedu haftada mazlandı. Bu ben Pekin'in Vietnam'ı. Dadgah ki sembolik. Yani hukuksan, baro, çatal sermayedar bu bilir. Bak dadvari nav devleti bilir. Mahkeme ki dükkanın bak sembolik belki. Bu kadar geçti dünya ki. Spas gelek spas mamosta. Mebesta xebata kek nihat dokümantasyona ya guveci işaret bekiri. Tahlil, analiz le istifade kirinin tiştedi ye ide o aide akademisyen, diroksan u dekolineri diye. Dvem destxoşiya kek nihat dubare biken çareserici bu zubibne devlet tüne çareser bikin. Eğer Kürt nebne devlet, evana çareser nabın. Gelek spas mala vabab. Ez daviye da tiştek bejim. Yani keke köroloji gote. Tene bereke kareme ez deste merine hentişta rızgar dikin. Yani eva çiye jiber ko envan tiştana qeyd nekin ev tiştana hemi yetek hemne bin ahi. Mesela ez xud fikrim me ev karana nekirina baver bikin ev hemi tişt yetek hede bin ahi kesi ki jihaya ya betene bu. Yani ez vek herem ahi da me derdor ahi kola diye emna tiştana derketine u gelek her şey ya verşin datır bevan çapkaniya ve ya müzikayı şey bikin ya romana jî binivîsin ya tiştedinê jî bikin ez ya baverim lê tiştê mühim ew e ki destme de dokûman hebe daviyê de ji dibêjim ev xeweta me bi rastî beşanxana dozê de tê çapkirinê kitaba me çar kitaba me hatû çapkirinê niha jî em kitêbekî çap dikin vêrekê jî ez Köroğlu û beşanxana dozê re jî spasiya xwe dikim و همیار جی جار کردن سپاسیه دلستانی. Mala vabab gelek spas.